Di bulan puasa ini, ketagihan ni makin berleluasa. So jom kita tengok mangsanya. Abang buat apa bang? Tak ada apa? Tak ada apa. Okey, saya faham bang, bulan puasa ramailah antara kita ni memang ketagihan lah tengok macam abang ni. Nampak? Tapi macam mana abang boleh kontrol tu bang? Saya tahu bang. Oh, saya tumpukan saya punya kerja saya 100%. So saya buat kerja saya sepanjang puasa ni. So kalau lunch saya makan, lepas tu saya buat kerja balik. Tapi kalau saya rasa macam nak misal lagi, saya makan lagi. Sebab saya respect bulan puasa tak boleh nisap rokok semua. So saya fokus apa yang ada lah. So kat situ kita boleh nampak lah abang tu. Nampak dia tekad lah kat situ. Ni lah abang ya. Bang, buat apa bang? Buat apa? Tangan tu. Zikir. Zikir Betul zikir. Assalamualaikum. Salam. Apa buat? Hidup udara segar. Oh, hidup udara segar macam itu bang? Betul. Okey tak bang? Okey. Sikit lagi bang. So pesanan abang untuk perokok kat luar sana bang? Pesanan saya satu je. Tahan dirilah dalam sepanjang bulan puasa ni. Lagi pun 30 hari je, bukan setahun. So tak lama lah. Tak apa.